У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Збираемся на Святую Мшу у третью неделю Великого Поста. Уже моль полова этого святого часу, и поэтому варто задуматься, як я этот час переживаю. Може, ще навіть і не почав, може, забився, може, вже якісь і падіння, і витривалость у постановах. Але найважніше, що во всім этом Бог нас потребує і безмежно любить кожного з нас. Святую Мшу официруем за святой памяти Антона, 17 год после смерти, просячи для его радости життя вечного. Как угодно скласти эту наисвятейшую охрану, перепросим Бога за все наши грехи. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Молимся. Боже, криница всякой милосердности и добрыни, Ты дал нам, як реки от греху, пост, молитву и добрые учинки. Спогадно прими признание нашей слабости, а коли мы падаем под тяжаром нечистого сумления, нехай завсёды подымая нас Твоя милосердность, проспана нашего Иисуса Христа,
Твоего Сына, який з Тобою живий і владарить у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Читання книги Заходу. У тыя дні Моисей пасвіў овечак цесця свайго Етры, святара Мадыянскага. І завёў ён овечак далёка ў пустыню. І прыйшоў да Гарэба Божай гары. І з'явіўся яму анёл Пана у полымі агню сярэдзіны цярновага куста. І бачыў ён, як куст палаў агнём, але не згараў. І сказаў Моисей: «Падыду я бліжэй і пагляджу на гэтую вялікую з'яву. Чаму куст не згарае?» Убачыў Пан, што ён наблізіўся, каб паглядзець, і паклікаў яго з сярэдзіны куста, кажучы: «Моисей, Моисей!» Той адказаў: «Вось я». І сказаў Бог: «Не набліжайся сюды, здымі абутак з ног тваіх, бо месца, на якім ты стаіш, гэта святая зямля». І сказаў яшчэ: «Я Бог айца твайго, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова». І схаваў Моисей твар свой, таму што баяўся паглядзець на Бога. І сказаў Пан: «Я добра бачыў пакуты народа майго ў Егіпце. Я чуў крык ягоны за прыгнятальнікаў яго. Я ведаў яго цярпенне. Таму сышоў я, каб вызваліць яго з рук егіпцянаў і вывесці яго з гэтай зямлі у зямлю добрую і прасторную, дзе сочыцца малако і мёд». І сказаў Моисей Богу: «Вось я прыйду да сыноў Ізраіля і скажу ім: Бог айцоў вашых паслаў мяне да вас. А калі яны спытаюцца мяне, якое ў яго імя, што адказаць мне ім?» Тады сказаў Бог Моисею: «Я ёсць, які ёсць». І сказаў: «Так скажаш сынам Ізраіля: які ёсць паслаў мяне да вас». І гаварыў далей Бог Моисею: «Так скажаш сынам Ізраіля: Пан Бог айцоў вашых, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова паслаў мяне да вас. Гэта імя маё навекі, і гэта напамін пра мяне з пакалення ў пакаленне». Гэта Слова Божае. Дякуем Пану. Милосердный ёсть Пан и ласкавый. Милосердный ёсть Пан и ласкавый. Благослови душа моя
велике милосердность Пана до тих, хто його боїться. Милосердный Господь и ласкавый. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринфянам. «Не хочу, браты, как вы не ведали, что ойцы наши усе были под облаком, усе пройшли праз мора, усе хрестились за Моисеем у облаку и у моря, усе ели тую самую духовную ежу, усе пили той самый духовный напой, бо пили с духовной скалы, что сподорожничала им, а скалою был Христос. Однако больше з их не уподобал Бог, тому яны были загублены у пустыні. Гэта адбылось як прыклад для нас, каб мы не пожадали благого, як жадали яны. Не наракайте, як некоторые з іх наракали і загинули ад згубителя. Усё гэта здарылася з імі, як прыклад на будучыню, бо написано: «Дзеля павучэння нам, якім выпала жыць у канцы вякоў. Таму, калі некаму здаецца, што ён стаіць, няхай глядзіць, каб не ўпасці». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану. Слава Тобі, Слово Божие. Слава Тобі, Слово Божие. Покайтеся, каже Пан, бо наблизилося володарство небесное. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Луки. Слава Тобі, Пане. У той час пришли некоторые и рассказали Иисусу про галилеян, кровь яких Пилат смешал с их ахвярами. Иисус отказал им на это. Думаете, что гэтые галилеяне были большими грешниками за всех галилеян, бо так потерпели? Нет. Кажу вам, але коли не покаетесь, усе так само загинете. Думаете, что те 18, на яких звалилась Силамская вежа и забила их, были больше виноваты за всех людей, які жили в Иерусалиме? Нет. Але кажу вам, коли не покаетесь, усе так само загинете. И рассказал вось якую приповесть. Один человек имел у винограднику своим посадженную смоковницу, и пришел шукать плоду на ней, и не знайшов. И сказал виноградару: «Вось я 3-й год приходжу шукать плоду на этой смоковнице, и не знаходжу. Сячи яе, навошта яна займає землю?» Але той сказав йому отказ: «Пане, покинь яе на гэты год. Я обкопаю яе и обкладу у гноение. Може, принесе плод у будучым, а коли не, сячеш яе». Гэта слово Пана. Слава Тобі, Христе. Дорогие браты и сестры, такая думка перша ко мне пришла в голову, так як в п'ятницю, в суботу, приїжджаючи сюди на святую мшу, так виходячи з хати, виходиш і так файно шашликами пахло. І так думаю, ну, Великий пост. Великий пост, нічого не змінилося у житті. Той самий був, як і год назад,
і 2 гады, і 10 гадоў. Папросту так ужо мы звыкліся з некаторымі справамі, што сталася так проста і звычайнай рэчы. Але сёння Слова Божае хоча нам паказаць штосьці большае. Што ўвесь час, які нам дадзены, гэта сапраўды час ласкі. І ўсё мы павінны выкарыстаць як мага лепей, бо ўсё гэта для нашага збаўлення. Паглядзім на першае чытанне. Маем Маісея. Яшчэ пачатак усяго таго, што яго чакае. Напісана, што ён так жыў звычайным жыццём. Пасвіў авечак дзесьці ў пустыні, хадзіў па гарах. Але сярод гэтай звычайнасці, штодзённасці, ён дасведчыў чагосьці асаблівага. Па-першае, убачыў асаблівую з'яву. Гарэў куст і не згараў. І зацікаўлены гэтым усім, ён сапраўды стаўся часткай вялікага плану Пана Бога. Пазнаў, кім ёсць Пан Бог, яго імя, які сказаў «Я ёсць, які ёсць». Пачуў, што пакліканы, каб сапраўды зрабіць вялікую справу, каб вывесці народ з няволі, каб вывесці яго ў зямлю абяцаную, у месца, дзе ёсць шчасце. І сёння у Евангеліі мы таксама маем асаблівую прыпавесць. Езус як бы хоча, каб мы сапраўды глянулі на нашае жыццё і вядзе нас у сад, дзе ёсць шмат дрэваў, але ёсць таксама адно – смакоўніца, якая не прыносіць плоду. Канешне, ёсць і іншыя, ёсць і тыя дрэвы, якія сапраўды і маюць плод, якія сапраўды прыносяць палёгку. Напэўна, можа і прыносяць цень, бо сапраўды у святой зямлі гарачо, можна укрыцца, знайсці хоць якуюсьці палёгку. Але мы бачым, што не ўсе дрэвы яны прыносяць плён. І так падумаў, чаму так? Бо чалавек ад Бога атрымаў усё, што можа мець. Прыпомнім гэты палаючы куст. Ён перадусім сімвалам з'яўляецца Божай любові. І калі паглядзець на нашае хрысціянскае жыццё, то мы становімся сведкамі гэтай любові пастаянна. Канешне, ёсць асаблівыя моманты. Гэта момант, калі мы прынялі хрост, калі сапраўды гэтая Божая любоў асабліва праявілася ў нашым жыцці, калі мы сталі дзецьмі Божымі. Наступны момант, калі мы першы раз прынялі Хрыста у святой камуніі, это быў момант, калі Езус, сама любоў прыйшла да нашага сэрца. Потым, калі прымалі сакрамент канфірмацыі, бяжмавання, нездарма дары Духа Святога нават паказаны гэтым знакам полымя, і Дух Святы сышоў у знаку полымя на апостолаў і Марыю. Усё здзяйсняецца, каб гэтая Божая любоў распальвалася. Але калі мы адыходзім ад Пана Бога, калі мы становімся і прызвычаемся да штодзённасці, гэта сапраўды полымя можа тухнуць. І сапраўды мы можам стаць як гэтае дрэва, якое нібы ёсць, а нібы і не ёсць. І пагэтаму сёння добра, што ёсць Божая міласэрнасць. І добра, што мы маем шанс, бо чуем словы: «Пане, пакінь яе на гэты год, я абкапаю яе і абкладу угнаеннем, можа, прынясе плод у будучым, а калі не, сячэш яе». Нездарма нават выкарыстана час, які дадзены. Пакінь на год. Як бы кожны год паўтараецца тая ж самая Пасха. Гэта сапраўды асаблівы час на пакаянне, калі сапраўды больш людзей прыходзіць у святыню, калі больш задумваемся над нашым духоўным узрастаннем, калі сапраўды адбываецца гэты асаблівы момант перамены жыцця. Але ведаем і становімся зноў сведкамі нашай штодзённасці, калі
можа і святар казаць і заклікаць да споведзі, калі можа і нашых дзяцей дзесьці падпухторваць, каб пашлі ў касцёл, можам дзесьці лявіцца, але Пан Езус сёння папросту пры дапамозе таксама жыцця, простага жыцця гаворыць, што не ведаем, калі прыйдзе канец менавіта нашай вандроўкі тут на зямлі. Памятаеце, чым распачалося Евангелие? Вучні прыйшлі і сказалі, што Пілат забіў галілеян і іх крывёю змяшаў з крывёю ахвяраў. Потым сам Езус кажа, што упала гэтая вежа на гэтых 18 чалавек. Ёсць асаблівы момант, калі сапраўды хочам не хочам, але застанаўляемся, куды ідзе нашае жыццё. Як святары, пастаянна дзесьці прыязджаючы на могілкі, стоячы над магілаю, стоячы над трумнай, сапраўды дзесьці паяўляецца гэтае пытанне: а што будзе, як я адыду сёння з гэтага свету? А шмат спраў яшчэ не паўкладаных, калі, можа, і сапраўды нават і гэтае пакаянне яшчэ дзесьці адкладваецца. Памятаю, як у маёй роднай парафіі ёсць катафалк, дзе становіцца трумна, і на ім напісана на польскай мове: «Сёння мне, завтра табе». І сапраўды, хочаш не хочаш, задумаешся, што сапраўды не ведаеш, калі настане гэты час. Але мы сёння ў Евангеліі чуем слова: «Пане, пакінь яе на гэты год. Я абкапаю яе і абкладу угнаеннем. Можа, прынясе плод у будучым, а калі не, сячэш яе». Добра, што мы ёсць тут. Добра, што добры Бог нас любіць. І пагэтаму няхай кожны з нас выкарыстае кожную хвіліну для яшчэ большага узрастання ў веры, у Божай ласцы, у сяброўстве з Христом. І няхай сапраўды гэты час Вялікага посту будзе для нас часам благаслаўлёным. Аман. Веру у адзінага Бога, Отца Всемогутнього, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, а он для Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померных, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. З удячністю за дар веры и за ласку Святого Христа узнесем наши молитвы до Пана. Молимся за святый костел, каб ён нес людям Божие пробачение и надею на новое життя. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, каб яны захоўвалі верность Богу и Евангелию.
Цябе просім, выслухай нас, Пане. молімся за людзей, якія адвярнуліся ад Бога, каб яны прынялі Яго Слова і атрымалі ласку на вяртанне. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся за тых, дзякуючы каму мы прыйшлі да веры, каб Бог узнагародзіў іх і адарыў сваім благаслаўленнем. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся за ўсіх нашых блізкіх памерлых, асаблівым чынам за святой памяці Антона, каб добры Бог адарыў іх ласкаю неба. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся за нас тут прысутных, каб мы годна падрыхтаваліся да сустрэчы з уваскрослым Панам у вечнасці. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. добры Божа, Ты паклікаў нас да ўдзелу у Тваім вечным жыцці. Учыні просім, каб нашае жыццё на зямлі было згоднае з абяцаннямі, дадзенымі падчас хросту, праз Хрыста Пана нашага. Аминь. Номер 30. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу вяру принял Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Милосердна Божа, праз гэтую ахвяру очисти нас от провинов. Ласкаво просим Тебе, дай нам силы, каб мы охотно пробачали братам нашим, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце, Узносим і до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Угодно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагатна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы очистили наши сердце от неупорядкованных схильностям и сирот земных справаў, дбали найперш про вечное исполнение. Тому з анёлами и с усіми святыми
мы прославляем Тебе, разом з ими устрекаючи. Святый, 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 а Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, хосанна на вышинях, хосанна на вышинях. Благословенный Той, кто видел имя Пана, благословенный Той, кто видел имя Пана. Хосанна на вышинях, хосанна на вышинях, хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас телом и крывёю нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечері узяв келих. Знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Беріться і пійте з його всі, бо гэта есть келих крові моєї, нового і вічного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гэта чините на мою память». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Успоминаючи смерть и смертных повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с папом нашим братишком, біскупом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло обличчя Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі нами, каб мы заслужили удел у житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами, со святым архангелом Михаилом и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Табе, каб з ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе,
Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, през усе веки вечная. Аминь. Просим Отца Небесного, да подпустил нам грехи и заховал нас от слова. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избав нас от зла. просим Тебе, Пане, збав нас от усього слова, да и ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольны от греху и закованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, як и живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословенное покликание до вечеру Его. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Номер 147. И без тебя, но вера безпоследна, навяришь мне, Господь тебя.
больше благодати, рукой своей меня спасешь. Где страх объял и нет опоры, ты не погрозил и не поведешь. Я имя Бог твое зову, и взгляд я словно тебя свечу. Душе моей ты дашь покой во время бурь, ведь я в тебе, а ты во мне. Бесконечно доверяюсь Духу Бога, пусть ведет меня Богом туда, куда призвал Он. И глубина тяжелее преодолеть мне, станет верой моя вече, когда рядом мой Спаситель. Безгранично доверяюсь Духу Бога, пусть ведет меня Богом туда, куда призвал Он. И глубину тяжелее преодолеть мне, станет вера моя крепче, когда рядом мой Спаситель. Я имя Бог твое зову, и взгляд я словно тебя смещу. Душе моей ты дашь покой во время бурь, ведь я в тебе, а ты во мне. Молимся. Пане наш Боже, уже на землі Ти даєш нам хліб евхаристичний, як задаток хвали небесной. Покорно Тебе просим, как плен гэтай таямницы проявлялся у наших учинках, праз Христа Пана нашего. Аминь. Об'яви душпастырскія 25 сакавіка у аўторак урачыстасць звеставання Пана. У гэты дзень, як штогод, пачатак духовнага ўсынаўлення для тых, хто хацеў бы маліцца праз 9 месяцаў за ненароджаных дзяцей, дакладна тым дзеткам, якім пагражае абой. Святыя імшы у гэты дзень у 8 гадзін раніцы, у 15 і 19 гадзін. Кожную пятніцу Вялікага посту вельмі сардэчна запрашаю, асабліва дзяцей і моладзь, на святую імшу ў 19 гадзін, а пасля на набажэнства крыжовага шляху, якое на гэтым тыдні павядзе суполка, якая моліцца за душы ў чысці церквічы. Кожную нядзелю пасля святой імшы ў 10:30 спяваем песні жальбы. Звяртаюся з вялікай просьбай запісваць хворых, каб таксама яны поўна і годна маглі перажыць велікодныя святы. Таксама просім вас не адкладваць споведь на апошнюю хвіліну. Сённяшнія ахвяраванні прызначаюцца на Карітас. Адарацыя Пана Езуса ў Найсвяцейшым сакраменце кожны дзень ад 14 гадзін до 19. Дзякуем за ахвяраванне на будову, за супольную індывідуальную малітву, за спеў аправу літургічную,
за прибирание каплицы, катехетычных залов и тем, кто дежурит. Помолимся за тех, кто на этом тыдні святкує дні народження, ім'яніни, юбілеї, хто чекає народзів дітей, за Мирославу, її батьків і хресних з нагоди хресту. Помолимся за добродеїв і передавців нашої парафії, а так само нових добродеїв будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного по особку, опеці Маті Божої, Руженцової. Твоей обороне отдается. Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас за усоты. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с духом. Боже наш Отче, накеровай сердце Твоих верных и милостиво одорвай лаской усих Твоих слугов, как яны могли исполнить все Твои заповеди, пробываючи в любови до Тебе и до ближних, праз Христа Пана нашего. Аминь. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Богу. Святый Архангеле Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Номер 9. Ой, стискає серця лапинку, очі не бачать шлях. Тяжка я бачу, а де ти тримаєш цілий світ на руках. Тихай молитві не чути я слови, я промовляю. Боже святий, поможи
нехай буде похвалений. Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде похвалений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде похвалений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса